بسم الله. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتدرون من المفلس؟ هونغا نما يوكان كسارا نماني بيتني. قافتكو نبي ربي صلى الله عليه وسلم هونغا نما يوكان كسارا نما جتشون إنيو يعني صحابة قافتا صحابوني كسارا نما جتشون نما ورقي يوكان مالكا هنقمني كان قبيني تقول له هنقمني جدانين ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam lakki jedhaniin hongaawwan namaa ka dhugaa nama guyyaa qiyaamaa hojii gaggaariin fuula Rabbii isaa dhufu jedhaniin. Subhaanallah. Fakkeenyaaf nama akkaan salaatu, ka akkaan zakaa kennatu, ka akkaan soommanu, inumaahu ramadaana cinatti soommana sunnaallee dabalatee soommanu. nama waan silaa ibaadaa ta'e tana hundaa'uu qabu jedhan. Maal gochaa carraaqanna jechuun duuba sammuu keessa isin dhufutu mala. Sanii miti duuba rakkoon. Namni kun osoo ibaadaa tana hundaa qabu cinaadhaan nama kaanii kaan isatu hamata. Nama kaan isatu arrabsa. Har'a meeqa keenyatu nama hamate. Meeqa keenyatu nama hamataa oole. Meeqa keenyatu nama arrabsaa oole. Meeqa keenyatu nama zullumaa oole. akkamitti dafaree kana hundaa goona ka ganaa fuula Rabbiin uume dhaabbachuu deemnu moo gaafas yaa Rabbi gaafa addunyaa gubbaa jiru san ni dogoggore naadhiis jechuun ni deemna ammoo fayyadamu yaa obboleeyan yeroo shayxaanni gara hamiitti nu oofu yeroo gara nama zollomuutti shayxaanni nu oofu ammuma Rabbitti irraa haa maganfannu yaa obboleeyyan kiyya hamii jechuun waan irra hamtuuti. hiikkaan hamii nama hedduuf hin galle. Yaa obboleettii tiyya, yaa obboleessa kiyya, nama namatiin hidhiisi yeroo ati jettuun bar waanuma inni qabu waanuma dhugaa dubbachuutti jira asiin jedhan. Kun wallaala guddaadha duuba. Ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam akkana jedhan. Hamii jechuun nama tokko dhugaa inni qabu waan inni dhugaan ta'e san bakka inni hin jirretti haasa'uudha. Kan osoo inni si bira jiraate akka ati haasoftu inni hin feene. Yoo wanni atiin haasoftu inumaawu soba taate sun dilii biraati. Sun dhara irra kaa'u jedhamti malee hamiin jedhamtu. Qixaata biraa qabdi jechuudha. Egaa yaa obboleeyyan yoo hiikkaan hamii akkana taate meeqa keenyatu dhaqee keessa dhaabataa oola. Of haa to'annu. Rabbi najaanu haa baasu. Duuba hadiisni akkana jechaa itti fufa. Namicha ibaadaa hangas geettu qabu hojiin gaggaarii inni hojjete hundi irraa fuudhamtee nama inni miidheesaniif kennamti. Hanga inni harka qullaa hafutti. Yoom hanganatti irraa dhaabbatti. Ummanni hiriira meeqatu ka inni hamate ka inni zollome ganaa haqa isaanii irraa fudhachuuf dhaabbatutti jira. Eegaa amma maal godhan hojiin gaggaariin isaa dhumatte amma marroon tan dilii isaaniiti. Diliin isaan dalagan tan garagaraa irraa of haa eegnu Rabbiin nu haa tiisu. Dilii isaanii dilii hamtuu dilii fofokkottuu tana gara mazgaba keenyaatti gara galchaa jiraachuu keenya haa beeknu. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.